Bakon tumbuh na turana tumbua. Turana bulindam. Bukan di minista itu KFS. Ratu sekali tu elebu. Ni tikasana leni bosnya sana. Bos ni tikina. Na awal-awalnya sana ba turang bua. Da cuba tanah singandai. Dana singa totok andai. Wabini benala. Wali buni ucura na nomdun dalnya buna singandai. Wabini benala wali buna numuni bilinggo mitiku. Turana tiumbua, batakin na wano na singandai. Tiga talangan na wali silis ni maten tu, dati ko batan na singandai, batalakin na nito wali silis. Wambimbita talangan na natigo rawa, liute kikanda juga na singandai na turanga talani kelu, turanga tal na bos covid. Batalakin na nando tu bi matolu tu sacun go na loman ni asana. Ko ba ni kanawale ni butu ka may nanom dun dal ni soso go lute ke baka luto na nun tatu songo. Yo ba na wale ni uchikora. Una bidur magchun na bosa baba lagi na nunggu bos. Na bukun na talangan na bakandar chungo. It is a great honor and privilege to be here. Groundbreaking ceremony for the Mbua Suspension Bridge. Yana nito malamia ketua may reda na wal niliba-libang goy number 1. May babu tagchigo. Nito malamia singa o ketua may tigo ni taekwondo may reda sarchigo. Sababi na kalu ni sa malamia go sa may babu tukana sarchigo binanaka ketua may reda na bakya. Nakana uro itu cuma nakana pamarala namai bakalala ni bakana Winston tropical cyclone Winston na runon dolu tinakaon na matentu ni na kilatigo sa ni na rongo tigo ni sa kota talchung may na PWD Public Works Department ko ando tuilu yan na nito durmaya isang sartungan ni ito nakasa tuiga sa mboko sara na PWD na ya keli tuika ya lisarangan na misi ni kuana karon do tu na bi depo ngoi number 8 abalau I kantabu sangge mai sasang tektal cunga metari ra kembaletan ni tore la ni na bina kami ko talmai na PWD meleta me bisa mati bina ka bote na laka sarala ka bocungo wer na contract na kena may buten na PWD may lurma wer na contract ko rala chungo watake na Fiji Roads Authority ko yanra biir chugo siya man India ta chun na laka ni contract ya keto may relang ni bita na bono may lulung ka kinabingar meron inturital na PWD may bingar benikin na ko nakena ko lagi chumina nonda tu kau mo sa menyuba bimbita ka chugar tu na nito tamban na permanent secretary o divisional engineer north ko sa kena ngodo bina kami barita kana PWD na labaro ni lakaba ko ya sama ni nanu ndikin me ndona kenita bimbimbi me mai na kena ngarabichu na nonda tu kau tigu chumbang go ada ni na moni bulo chulai na phase 1 Nangay naluricho na includes the construction of bridge towers on both sides of the rivers. Nakena ndurumbeka na sanururua vitatala nakena yawi. Sana ngay tigo mena okosita sana ngay lakay nakena bo. Kena lakay bagay la bobia 2.3 na milyon. Na kena nalakala talang ko nabuki abakali na tambanan ni nito tamban
Public Works Department urtu na chigonggo na walwalwalongo na North Divisional Engineer North batik urtu na walwalwal di Public Works Department cuy ya besaran di lebih kita cumi na kangan du tuilu kembali orang nangwan di kuara bina kati merata karena kena di sini ada roro na ni sandu umpuk untuk na tambah na pangko ni retiku kina na engineer na warna rai batang negeri da warna pelamba warna taka mato bakaling sena lan baba lagi na bukis na le motara lagi tal mai ko sampo ko na bida tal namba kina kena sasang itu kicu kena motara lagi mai ko ando kena ustu tal cungan ni lakalango merna tari lagi cuma warna nontotu tamban ni lakalang ni public work so na wuliku na bingkara bicungon ni sana waktu orang itu buah takon robe batake maduat. Urut tungo ni natarat tikon na koro ndalomo buah lomani koro tiliba. Via onan ro kina walan ro chunda kana leni bonwe. Watala kina na rua na primary school dona secondary school. Bakando saba magal chikin na sana bibu sarwale na bitosay kiba mimbi berna maram. Na kena semati talcungan na nunda tu lomani bikor-korgo ki nombo walu ke lambasa sana ko nando nda sota panandendre yasa kabinanga menda sa nando vitorlinga menda ni semata cugan ni na be bakator tagatai o babino na bali bana tikino ngo bana wasa natural na tuimbua na Bosnia sana watala kina na turang abu ni minista o rotsikeli tueleu na kena lagat kumay na kena bibasa gisono na nunggu tutuba minista sa bakasando bleteni nunggu bingkar taracu nunggu nisala na wai na liwa na bingaya kiwai na Maritime Safety Authority of Fiji na bingaya kibonua sandulay oso sutal nunggu bakasama yo cian dangle ngule la posonaka yo ba menaka ni na sasang cuan naturang na tuimbua yan may bahan retiki tuju mi ketundu yan rapatalangan na bikay tarikim ni tu na leoni pono na bikor-kor sonuna na datuba na biluta kina matentu sapaka dukor lagi may sona kaliliw melakan tanah munisal libu ika metakos ika melakan tanah wabuli butale mitare ni suwa isana di lakatu nabi ka bakasam ba bakasan tali nguler lah bana sona kay taratu nabi korkor nanam bulan nabi singa indungan naka lakabe namatin tu sini kali besar en bakararota kana nambula sepatang tinggal nimbula nanon nabi korkor. I would just like to emphasize for those non-English speakers here the importance of government to look at development on a basis of equity, that it should not be focusing only on major developments, on big infrastructure developments, or the demands of investors coming in terms of infrastructure. But we must not forget the people, such as the people of Mbua, Bolominikoro, the people of the Turang Timbua, not only here, but also in other parts of Fiji, and especially those who do not have access to roads, bridges, and water and electricity. Umaitini chunga wa mbimita tal chunga na mimbi ni matentu me rela baka tutu batanaka na ken tosu chigo vida na itu betu vida na lulunga me rela chigo na ni tu durmai na nonda luri tiko na dua orna tu kini soni wai ko ngun tiko me kina na nonda vi tauni lele kito sawa bina kata chugenya sa kata chunga ngona kena vi banga gai berani sonaka ambil tu mai lenga tu sasani sangat tu ningkar bimna kami lagan na lomani tini karuna ula tinggal matanda tu
Vita na natikina una numa may wasya chuwi kanto na singanday. Uba bi nakasarap kaliw na nonta may tikotalen don na songong bimbingu membaleta chikun na biba tore tek kaya natara chikun na nondo tu wanwa baturang. Binakasarap kaliw.